Ni Mang Boyet na peklan a babaero, tirain na uray painokim mabaliw. Awan pilyen na nga lang uray sino, basta nagblaus ken nagpalda sige manso. Certified at chick boy ni Mang Boyet, patulan na uray anyat itsura na, na minsan nga aldaw na buking ni bakit na, ngadda sa bali akakibkibin na. Ay Mang Boyet na alakan, nagkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin dinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Mang Boyet natangken ti ulo na, di agnakem muray palken ni bakit na, gaputi arem na adi matetelan, ni Boyet kanayon nga madugulan. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay Mang Boyet na alakan, agkararag ken naglemengkan, ni bakit mo sarsaraken nakan, at dapay igyem na abadang nukumangamin tinepelam, taarem mo ngaglaplapunusan, ay awan kumati problemam, tatimigre nga asawam. Ay apo Manok Boyet, binagbagaan ka lang anong gabi din. Ikan tumat kaming mamatmatik ang nilulong na simpot. Deta, timagangganad mo Manok. Denggan nyo, tuy kanta, panggep ti paspasama, dagiti galat ken sursuro, nga permi analaan, paspasagit ken inapal, ginura ken inapa, awan pulos ti babainda, iposta by ta Facebook da. Tay tao
analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao abyangot agsisiim ti obrana tay garaw ken ignay mo isut sang kasipot na uraen na ka abigla-bigla uray awan gap-gapuna isuday datay agbibisin at dadakets nga apal na Denggenyo, tuy kanta, panggit ti paspasama dangit igalag ken sursuro, nga permi analaan paspasagit ken inapal, ginura ken inapa awan pulos, ibabainda ipost na by ta Facebook da tay tao analaing unay ama kiapa isuda no kuwa tay awan putno agagayem na tay tao analaing asuma uting iwat na isuday ta tay parabitab chismos at kalsada tay tao asadot kenawan no kubrana isuda kita tay mang perperdi day tati libangan da no sikaket gimura iti day tuy akanta nalabit amay saka at ladakes nga apal na Anda inak na sabat umakit ngem na lapsat inis ma kikimid ma nagtibayo tuy kaundat no tilang akinet paudi ipamaginawa sexy at ang wensan ti 60 kung ay na kailat makagargari umakit nga agpaiso napig sa pailatin na babato makaalino ti patong na makaparuso pailatin nila agbabaketa isut kun nada kanya uray manuy uyawen dat di damit rikna tuy marikna agbabaketa Udno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Agbabaketa Udno nga agbabaketa Di dangamin na mutiganas Di bakit akainayan aya Yeehaw! Ipumatol iti bakit
kaskala at taglang. Awan sa pulim di kinasami, arakot na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis, urang dukuri bet-bet, awan sa pulim na kinagaget. Nagkalariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpay tuma, tiganas na. Agbabaketa, isukon ko na da kanya. Uring manuy uyawenda, di damit rikna, tuy marikna. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di tangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di tangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayan. Umatol ini bakit kaskala at daglang. Awan sa pulim ti kinasami, arakot na ken inage. Di bakit nasingsingpet, nabangbang luawan mintis, urang dukuri bet-bet, awan sa pulim na kinagaget. Nagkalariro tay kunkunada, nga amoy lupa ti angot da. Di bakit akaromansa, nagpay duma, tiganas na. Agbabaketa, isukon ko na da kanya. Uray manuy uyawenda, di damit rikna, tuy marikna. Puno nga babaketa, di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayat. Di dangamin na mutiganas, di bakit akain na yan ayat. Kap, napahamo palang katawan mo sa isang pulis na yan. May problema pala kayo. Among nga raw. Papakasarap ka yan. Among nga raw. Hindi ko nabaalan doon sa hotel na pinuntan mo yan. Kahit anong lalaki, magdududa na din yan. Katangahan na yan, pag wala kang ginawa doon, posible na di ka bumigay doon, hotel na yun. Ano pang gagawin nyo doon? Magpaglaro ng jackpot. Pinagabrot ko to'y asawa, tapnula ay rumang ay panagbiya. Itinagawid jakmet na uray, iti sa sangpet na ijay balay. Among ngaro, una pinalaking na asawa. Nagpakawan kanya ko'y asawa, yan to'y rik nakasladya kung maawa. Jak maaklon pa ng lukluko na kanya, balang kantis unay to'y asawa. Among narut, una to'y nalaing nga asawa. Imposible nga awa na pasama, alangan nga adjak stone dalangin di ko na. Nangan ka nag-istorya, awan sa baling nga inaramid da. Grilled chicken pie with rice, di kinlanda, naraba
mong haro ha una pinalaing nga asawa at dala nga rudin di ebidensya di na pala aminin di basul na. Di baget inisulti aga na ay eksangsan ken agong mga pasaray iwadan na pasaray kuktaran na ikikis na bibinantun kaya ilangan baget inisulti aga na kaslabat to batog nga nakaoka ka tunggal no agintek umutot pinabangsit sabayan at agis mo itingget ang set hindi tanaganaken di bakit ko ay sa Valentina imas sa kaldo lupo kada bitso inana asul-sulo kasla agalon mo na reklatilo ko anay ako punana litsim lakay litsim di bukbukaw na jakton kayate di ungtungaw na kasla maset akan jay patong na daytan bigla hirana na nagpatangken kinagat na daytoy iba inaayata sa bagsakaanan na limwardi ubingaw ang tagtagarina may sangal daw na paila di balita kumid makit matman di matmatanan kasla kayat na di at si Bungkwan nalipatan at sakit panaganap na anyagat din tayagin pukol na jakton kayaten di pukpukaw na isudagaya tinakinsat aran na isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa isudat mami may round to pa kastat panaganak ni bakat ko long time ago ladies and gentlemen. Passport visa tinlepas ko agraman plane ticket ko tapnon inak ag trabaho jay Amerika adon tot dolyar ko nagabrodak o darling ko get inpaw it ko ticket daw mo milyon akan tidak itinakin regalo toyak nagbalik bayan tapnon umay ka sa rungkaran asawain ka kumanem siyak meten di dinalilikodan masta awak man tao galim tadamet din sa balim tagidin patawid ko isupayen tinanidolin passport visa tinlepas ko agraman plane ticket ko tapnon inak ag trabaho jay Amerika adon tot dolyar ko nagabrodak o darling ko get inpaw it ko ticket daw mo milyon akan tidak itinakin regalo at toyak nagbalik bayan tapnon umay ka sa rungkaran asawain ka kumanem siyak meten di tinanlikodan masda awak man tao galim tadameten sa balim dagidin patawid ko isupayen tinangidulin aray ay sayang day di balay lote kotse sing sing
paritos kwentas kinrelo. Day di bakya sapatos bikini bra cutex ken eyebrow. When biyak ko, day di make up lipstick pagkulot pagpukis pagikuko. Sayang. Sayang day di short pantalon t-shirt duster sutana bestida ken medyas ginted ko. Day di paglutuan pagrekado ken katulong nga 20. When biyak ko, sayang day di telebisyon Betamax refrigerator washing machine electric pan air condition ken radio. Day di pay kartero banga kaserola paryo ken aklo. Agapay kutsara, tinidor, aprilatay mo ko, buneng, pagasa, timba, kintay palangga na biyak ko. Nakakaskas ang timbay mo, biyak ko. Di mo malabi ng panunod. Di mo malabi ng panunod dahil di sakripisyo. Inikan kami at iti husto. Talaga akin kompleto. When biyak ko, tadabay katre, ikamen, pinggan, pagtugawan, lamisan, libro, papel, ballpen, pencil, pen na pagsurat mo. Mauma ko na mga ipagkakit at tupangisit ko. Nga mabing na lain, tapos sumit ka talaga, asiglagat mo na ni Kulbo. Di mo malamalagip. Kapatid di sabon, shampoo, paggamot di kilikili, pagingan, pagsimilyo, weno toothbrush, at nulay may kata, taratar, taliban mo. Talaga kasi ka, get gold digger ka. Di ka may agkuran. Insumatagit din nila, makamalas, kinamanaw. Di ka balagbaling nga bullfrog. Inakman tinukmaan, taabal balay kuman. Paamwet padakkelek, bilit ko anaunget. Luda kay timanggamat, ay sumipit na kaamamat. Iso nga kadian na danyo, tuy naunget abilit ko. Tuy bilit ko, tuy bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat. Tasyak lang, iing nakaamo.
Nakman dinisita, sino kainak tay umok na. Ay nagitlog, ti duwa ay nakaruti ragsak na. Nukurso na dayot bilit ko, maaprusan ay agpakada kayo. Tapno maigaman maay ayam yo, to'y naunget abilit ko. To'y bilit ko, to'y bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat, numasal gidyo, tasyak lang, iinakaamo. To'y bilit ko, to'y bilit ko, no agbalyo dungat, itugtugot ko, umingar ken makaungat, numasal gidyo, tasyak lang, iinakaamo. Adda nasalaw ko, aperni ti uyaw na. Bakit ti rupa na, ken ribrik pa'y tingipan na. Uyaw na talaga, ngayon di na ang motibagbagi na. At itug ti sutsug na, nangisip pa'y ti gugot na. Reyna ti filingera, awag da, nayda kanya na. Napuskol, ti make up na, kasla kapuskol, met ti rupa na. Narigat nga urnosen, taadunay tilig kaong na. Numagnay kinikini na, sa met nga rod na lawa di kayang na. Uyawag met idi ko na, ngem na uyaw pa'y laisuna. Mauyaw na to'y agong ko, ngem dulpak met jay agong na. Lipat lang nga ruten, akin nga to pa'y di abot na. Idanan ko, nuwag tudo, taamangan makasilot isuna. Nasalaw ko, at permi ti uyaw na. Bakit ti rupa na, ken rip-ripay tingiban na. Uyaw nga talaga, ngayon di na ang motibagbagi na. At itug ti sugsug na, nangisip ba'y ti gugot na. Reyna ti filingera, awag da, day pa kanya na. Napuskol, ti make up na, kasla kapuskol, met ti rupa na. Narigat nga ornosan, taadunay tilig kaong na. Numagnay gini-gini na, sa met nga rin nalawa di kayang na.
Mauyawak met iti kuna, ngem na uyaw bayla isuna. Mauyaw na to'y agong ko, ngem dulpak met jay agong na. Lipap lang aruden, akin nga tupay di abot na. Idanag ko nuwag tudo, daamangan makasinglot isuna. Kasta tilangan na, tay babae nga permiti uyaw na. Tsaka! Syukit akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam. Unaday di mamang, ay nabaklain kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na bukan. Ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, ay nakitak tabo, sit mo nga maselan. Nagganas nga mol, nagganas nga mol, nagganas nga mol, laan pa garden. Kautek man tabols, kautek man tabols, kautek man tabols, sapin mo. Ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, ay nagpuskol taur, kids ni mudrang mo. Sukit akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, ay kung kunadaanan nanam. Unaday di mamang, ay nabaklain kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagpudot takap, nagpudot takap, nagpudot takap, tinga kapito. Nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, nutnutek man tabo, kasit akinaldo. Intaman agsal, intaman agsal, intaman agsal, ati pandanggo. Ay nagimas taso, ay nagimas taso, ay nagimas taso, pas ni pudrang mo. Syukit akon to'y lubungin, jakpay naramanan, jakpay naramanan, tay kung kunadaanan nanam. Unaday di mamang, ay nabaklain kakadramanan, ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Ramanam tay nananam, tay hotdog na buukan. Nagkyomas. Awan anay na tabaybayo, oh, tani bakit ko, isut binayo ni Kuya. Istorya ek di pamilya mi, en pakadda nga ag-agas kada kami. Nasamay daytoy ken pudpud no,